Gutiri undu tanganjate mambura ma gukunguira muthi wa wiyathi bururi-ini wa Madaraka magatabanirio kaunti-ini ya Kisumu. No indi kirigane kiyumiritie kigie kuria mambura maya magatabanirio kuumana na kuongereka kwa namba ya arwaru a COVID-19 kaunti-ini iyo. Mehariria ma igongona riri makoretwo magitabanirio kiharo-ini kia Jomo Kenyatta. No indi thirikari niirecurania gukamatabanĩria thingira-ini wa iregi wa Kisumu wona akorwo namba ya arwaru a muthemba mweru wa COVID-19 wa India gukorwo igwite. Muigana wa andu 3,000 nio matanyitwo gugekinyia igongona-ini riri kuuma ukiambiriria. No indi kuongerereka kwa namba ya arwaru a COVID-19 gwacũngĩrĩirie namba iyo kunyihio nginya andu 3,000. Guku thirikari ithingatite muingi gwitikira gugaikara mĩciĩ-inĩ yao na kwirorera igongona riri nyumba-ini cia umemerekia. Kwa hivyo hisani yetu ni kwenu nyinyi wenyeji wa kaunti. Ni furaha yetu kuwa hapa katika eneo hili la Nyanza, lakini tunaomba kwa sababu ya janga la corona, tunaomba ya kwamba tafadhalini tubaki ni nyumbani, na zaidi ya yote kusisitiza ya kwamba tufuate maagizo yaliyotolewa na Wizara ya Afya ili kuhakikisha ya kwamba tunapunguza maambukizi hayo. Mutongoria wa bururi wa Burundi Evariste Ndayishimye niwe ugakorwo ari mugeni wa gitiyo igongona-ini riri. Na atanyitwo gukanyitwo ũgeni ni President Kenyatta muthenya wa mwambĩrĩrio kiumia giukite ta mubango wa icera riake ria thikũ 2 kuria magatabania miario na gwikiranira ngirimiti itiganite niguo kugacĩrithia uiguano na urumwe gatagati ka mabũrũri merĩ. Atakuwa hapa kwa ziara ya kikazi ya kiserikali ya siku 2, na atakuwa bila shaka maandamana na baadhi ya mawaziri, bila shaka na wafanyabiashara. Rais Ndayishimye atakuwa maandamana na mkewe pamoja na mama wa taifa Bi Kenyatta watakuwa na mipango yao ya kando. Watakuwa na ziara zao za kando ambazo pia tutaweza kuwafahamisha. President Kenyatta na First Lady Kenyatta matanyitwo gukinya kaunti-ini ya Kisumu muthenya wa rucio kuria akambĩrĩria kuruguria tabarĩra itiganĩte cia uthii wa na mbere na iria itabanĩtio ni thirikari nene ta gĩcukĩro kĩa mĩrigo gĩa Kisumu na thoko ya Uhuru, ũndũ ũmwe na iria thirikari irongoreirie gutabania. Rais ataweza kutembelea miradi mbalimbali ambayo imeweza kutekelezwa na serikali kuu, na kwa hivyo atakuwa anaweza kuzitembelea, na nyingine pia zitakuwa zinaweza kuwa zinazinduliwa kwa wakati huo. Na kwa kusema tu mawili matatu, manake taarifa kamili tutaweza kukupasha jinsi tunavyoendelea, na wakati atakapowasili Rais Uhuru Kenyatta, ni kwamba baadhi ya miradi ambayo atakuwa anatembelea ni kama soko la Uhuru. Alafu pia unajua kuna ule mradi ambao uko karibu na moyo wake sana ambao ni bandari ya Kisumu. Kwa hivyo bila shaka atakuwa katika sehemu hizo. Mwaka muhituku mambura ma Madaraka matabanĩirio thingira-ini wa iregi guku Nairobi kuumana na gututhuka gwa king'uki gĩa COVID-19. Ngiribotera Kameme TV, njitagwo Mwaura Wagunya.